¿Cómo estás, compañero? Manolito non marchou porque non ten pa onde ir. Unha cousa, antes de que se me olvide. Manolito el pescador, despois de unhas épocas retirados do escenario, Sí, é verdad, sí. que non facía por aí, estou en serio, non facía por aí actuacións, polas festas, nin bolos e tal, temos unha gran noticia. Este verán, Manolito el pescador volve por todo Galicia adiante. É verdade ou non? Sí, señor. Ou sexa que comisións de festas, Claro. de todo, que queiran levar a Manolito el pescador, cal é o caché? O que máis me interesa a min é ir ás separacións. Separacións de bienes. Bueno, Pero que caché podes ir cobrar tú? Vamos a ver, imaginemos que canto cobra Panorama ahora mismo? Sí, claro. 15.000, 14, 16, máis, máis. 18, 20, como é que vale 20.000 euros a Panorama? Sí, Roberto. Pero sí. entonces canto cobra o combo dominicano? 18.000, tú mételle 15.000 e chamante a ti, en verdad, Panorama, seguramente. Sí, eu creo que sí. A semana pasada facíamos con Fisherman un dueto, porque estamos preparando un disco de duetos. Está grabando un disco de duetos, e a semana pasada, acordaste, a semana pasada, que gravache con quen? Estuéramos ca princesa esta... Con que princesa? Unha princesa que había Que aquí. princesa era? Te acordas? Eu non me recordo. Vamos a recordar... Fraisen. Vamos a recordar o que gravábamos ca princesa e con Manolito a semana pasada. Fraisen. Quedou... Aí estaba, esta era a semana pasada, quedou moi ben. Quedou moi ben, pero de todas maneiras, eu creo que esa canción vamos a poñer na cara B, non? Na cara B do disco, non? Home, hai que poñela porque, claro, foi a empezar. E hoxe vamos gravar outro dueto para probar ver que tal funciona. Se non seña aquí a unha cámara, isto non sabedes nin que canción é, claro. Que pon Don you juer Eberinsei a Illes Juana Gei a Juei. Isto é o que vai cantar hoxe Manolito, sabes con que vas cantar? Un artista internacional moi conocida. Non sei por qué. Conoces este vídeo? Mira a ver se conoces este vídeo, a ver se conoces esta chavala. A chavala moi conocida, eh? Sabes quen é? Non conoces este? É un artista... Este é que vai facer hoxe contigo o dueto. Sí, estás preparado? Está desnuda. Como? Está desnuda. Está desnuda, pero tú vas cantar con roupa, non hai problema ningún. Non tens que quitar a roupa, vale? Estás preparado? Sí. Ben, segundo dueto do disco, Manolito el pescador canta con Miley Cyrus. Que tal, Miley? Como estamos? Ben vida. Conocías xa Manolito el pescador? De aí atrás. De aí atrás, non? Míralo por aí. Miley Cyrus é unha gran cantante que canta esta canción da... A bola, non? Do Breaking Ball. Bueno, Entón vamos a probar a ver que tal funciona... vamos a mirar. Que tal nos ensayos, Miley? Mal. Bueno, pues é mal, non pasa nada. Bueno, Manolito, tú vas a estar no teu sitio de sempre e creo que tú, Miley, vais subir aquí. Axúdalle se queres, Manolito, a subir a bola. Se queres, Sí. non queres... Home, pero- Podes tú sola, así? Eu teño medo que... Bien. Manolito, a teu sitio, por favor. Empuxille, non ten Sí. problema. Manolo, estás centrado na letra, hai que centrarse. Sí, Estou aquí que entras tú, está ali na pantalla, vale? É fácil, Bueno, Preparados? bueno, fácil. Voy a ir dando... Está como a dar lanchitas, non sabes? Que sempre había un tonto que te poñía o freno cando ibas. Preparados? Listos? Música! I hear will change, I hear his mind to taste. Jumping as his wife, he's slowly feeling under your spell of love. I want that cool day. Don't you ever say I wait
I hear I was young you. I can realize running for my life. I will others. Yo. I came in like a wrecking ball. I never knew the world alone. All I wanted was a waking ball. I'd rather be alone. I came in like a wrecking ball. Hay algo que... Está ben cantado, moi ben, non? Ben interpretado, me gustoume ese you que lle metiche ao final, pero hai algo que non sei que é. Xa está. Baixe un momento de aí, Mai. Veña usted por aquí, é que é ao revés, mellor. Sube usted aquí na bola. Trae a escada. Claro. Xa había que... Notaba eu que fallaba algo. Notaba eu que fallaba algo e era isto. Despacio. Suba despacio, jefe. Aí o temos. Estás ben? Estás aguantado? Estás trincado? Sí. Venga, música. I never knew the world alone. All I wanted was a waking Métesme en cada unha, macho, arregar. E non me diga que non teñen que contratar a este señor para ir cantar por aí. Sea un fenómeno. Aplauso grande para Manolito el Pescador. Bueno, quedou contenta da canción. Moito. O sea, o videoclip quedou moi ben. A música, ao mellor, hai que seguir traballando neso. Bueno, miramos, oye, que tampouco... Oye, Manolo, a Eva ainda a vexo despois máis tarde, pero a ti, moitísimas gracias, ahora xa de corazón, por volver a estar no Land Rover con nos. Eres un tío 10. Gracias. ¡Aplauso grande para Manolito y Eva! Ao teléfono.